UMLA ke BGP na South Shillong ba shan bor shulai hine ga sin sa jan ulabo yu mau nang rem na benta ban sedang no ya ka jingshna ya kamadan artificial turf ka bakat san klur tam ha kamadan ni ne kai ka badan hasnang madan laban abakran ka jingalang uba shan bor shulai la ai khuble yu mentri rang ba ka jala ko nat ke sangma ba yu mentri ka tanat sports and youth affairs uba shaklia rajri ki balap baha kerpang manshna ya kamadan football artificial turf ha kamadan laban ka bakat san klur Armriu lak tingka kaban kan top lang ya ka jingshna ki jingker ki kenro ki nala ki jaka shangthat ki jaka bujli jan ki nong ine kai bat ko office strikam uba shan bor ulang si sien meladap anshna ya kani kamadan on sa IT ha ka dorba shnang madan laban sports club sengkentai bat ka seng samla ha ka ba on se soi ya ka jingate kular na ka benta ban penyat bat ban suma ya kani kamadan ni lekai Ulang ba kani kamadan boro shikata kala kala longkum ke jaka bandi yaki jingdi ki basniu bat ban le yaki kamba man Henry menta andala depshna kan long bet tek tang kena ka benta ban yede kai bat ulakan tu ba umdai ban sha ban pelong yaki nu kinu kita masa ha kani kamadan ni le kai andala dep ban shna pura yaka kani ka jing play yau mau nong rem lai dan lang urang ba shdang kamadan laban uba yosun u Secretary uba RG Malbanyang ki he officer nakatana sports and youth affairs but naka state sports council but ki pa nyong shang shinang uba RG Malbanyang ulang ba uba shan bo shulai ulawan ra ye ki kam ban rai ki balakan tiu ya ka shinang ka thau but udeiru unang mi khaman ubala tip da baro ubayeng naka benta ki baduk pat kirangli ban petri kam ya kaneka basa kilo kaneka madan badadin bakaladat larong sedong kandon berka agreement tabukit sa sign jointly buat kedor Barcelona sports club second day bersing samla manalaman kumgi guardian iban take care iban ri ban sumar ban regulate ban peniat eka bakarum leju kemadan kaba mo lain lan hakaba kilaban rung ban di drugs ya ia lagi kambuman penumrong suadin meladap naklian ke joki sau organisation Dorbarsong sport club sengetis sing samla kan sing ke agreement ke bapin ya sign bapin di mapi ki guardian ki try ban pet ban riban sumar but aga por belaka ki dan terms and condition ke bapin siate naklian ke joki south league committee ba pin khang de kapor pinsya punya kai kapor bat ru bo binum ko mau ba kat ko gi guideline hi kalong ba hadin kala dam lorong sedong ki activities hakan kamadan kan long betang the sports activities kimnum dan su activities ba pin asna dara ba pin ye pelong lesio ke cherry blossom ke sha ke kasat ha kafir ke kaya subha ni hang ne lagi guru boleh ngidam kemarin raj kemarin school jogi kumi kita lagi bang nasional ke kumi dia simbata manusia mo tu pelong ke dorbar slong manusia mo kat ngidam ke jaga patang ke jaga raj ke pengia ya hidon ke kutem ke uput ke pengia subah dan kam ya lah kalau ke pengia subah kan kam pamai kada kemarin kalau betik tang na berkaki sports activities but artificial tahu lalu improvement yaki madam kawa ngalayo benta lang hangtu sankrur naga south krur kabalamang yaki south liki food kinaki artificial football turf kawai na kita ucibnesta bahkan sama baru bahasa clear kumu menesta gila approve hakam rai itu menesta berkendung ya kan madan ru kaba out of 42 crores lagi southly ya udah lagi win Islam kawai nagajug kajing jung menesta berku sport menesta bahasa clear yana ga buku dia piporo
Kapagila penurung special akan naga package bagi yang out of 40 crores nomor pagila doon lupa kan naga existing giro ibasa ya kan naga artificial turf the sub base but kuy kung lagi ang to the facilities sa paginyo ay office rooms, dressing rooms yung players kan doon office room kom training class na bantaki athletes. Bagi siya akay tangamarang rekinyo ruyaga kandung kerja kelas terpang. Practically bakin hikai theoretically bakin hikai yaki kisah melaju jungi biar akay sports kiyongki training class room for the athletes. But kiwi deki Cintan kam kumba la erma agak kesan krur arfun riulak kam de nasoban aini kuble terpang yu chief minister sesisin baru ya sports minister coba sanction coba sanction mahakam raja chief minister he agak jing ganlang kejonga kapilakot ya ban penrung ya kan marah. Kadang-kadang kita jadi hujung,